салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар номари имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. фақат бе ягон посредник рӯй кунед ки ва посредник реклама намекунем. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, автоцентри. яхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. дорухонаи шифофармо дорӯҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. эпимедиония паста барои боқувват кардани мардонагии бадан, шахсоне ки бефарзанданд, баланд бардоштани фоизи сперма, хунукгирифтагӣ, по варакашӣ ва ҳамчунин барои ҳавсаларо баланд кардан. мази ҳанзал барои дарди миён, даст, по риматизм. равғани хелба барои хунукгирифтагии гурда, пешобдон, простатит, сангунамаки гурда. самёнванд барои иштиёҳ ва бузбала шудан. инҳо сабаб худо шифофармо ҳамрози шумо. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, поёни корвон, роҳи завод. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суви дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошона дар рӯи экран мемонем. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, дар наздикии мости султони кабир. яхонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамҳо имо, вайбер, ватсап ҳастак. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, цирк. духонага квартира дар 15 этаж қарор дорад. 66 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. доми 17 этажа мебошад. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, пеши бозори гулистон. сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат мебошад. доми 4 этажа мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суви доимӣ ҳаст. ҳуҷҷат дорад. дар наздикии хона, мактаб, садик, беморхона мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, рӯпарӯи бозори ҷалҷами нав. 2 сочиқ замин дар 1 этаж, 2 дар хона бо калидор баня дар 2 этаж бошад. 3 дар хона мебошад. об свет ҳастак. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ бо савдо мешавад. хона алиша мешавад бо квартира. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, болои чорбоғ, қишлоқи сари кӯтал. 4 сотиқ замин, 3 хонаи временка дорад. боз фундаменти 4 дар хона рехтагӣ тайёр мебошад. об суви доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%.
خانه فروخته می شود با نرخ 110,000 سامانی با سودا می شود. خریدار انیق باشد رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در شهر دوشنبه پایان کاروان گراند زاود 3.6 سوتیق زمین 4 در خانه بانیا در داخلش می باشد. آب کچالکا هستک سوی دویمی هست قرار زمین هستک نو در ناحیه فردوسی در آمده می توانید حجتش کنید. در $1000 تخته خریدگی و باز 5 در دیگه از روسیه بردگی می باشند. با همش $20,000 فروخته می شود خانه یا علیش هم می شود با دو خانگاه کوارتیر در شهر دوشنبه. خانه عین حال خرابکه می باشد. خریدار انیق باشد رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید با شما انشالله ارزان میکنند. اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در ناحیه واسه دهه قینر 8 سوتیق زمین 3 در خانه با کلیدار بانیا آب سوی دویمی هست. حجتاش هم 800% فروخته می شود با نرخی 200,000 سامانی با سودا می شود. گردی حولی محکم می باشد. ریمونت خانه میانه می باشد. خریدار انیق باشد رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. در رقمشان ایما هست. از نام کانال گپ زنید با شما انشالله ارزان میکنند. اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در ناحیه واسه دهه قینر 6.5 سوتیق زمین 3 در خانه با کلیدار و دارای پدول علاوه خانه انجام خانه بانیا نویس دارد. آب سویت هستک نرخش باشد با مصلحت. ریمونت خانه میانه می باشد. گردی خانه را محکم کرده ایستند. در نزدیکی خانه مکتب مگزین صدیق می باشد. خریدار انیق باشد رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. در رقم ایما واتساپ هست. از نام کانال گپ زنید با شما انشالله ارزان میکنند. اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در ناحیه واسه دهه گلوت از شهر کولاب 7 کیلومتر دور می باشد. 13 سوتیق زمین 3 در خانه با ویرانت و کلیدارش آب سوی دویمی هست. حجتاش هم 800% فروخته می شود با نرخ 165,000 سامانی با سودا می شود. عاقلی برای گاو و مال دارد. درختانی میوه دهنده دارد. در نزدیک خانه مکتب بیمارخانه می باشد. خانه علیش همیشه با خانه در شهر کولاب باشد. خریدار انیق باشد رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید و شما انشالله ارزان میکنند. تشکر زیاد دوستان عزیز. اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در شهر دوشنبه در نزدیک بازار کاروان 2 سوتیق زمین خانه 2 اتاژه می باشد. 7 در خانه 2 مهمان خانه کلان با ریمونت زمانوی می باشند. 2 وانه 2 حاجت خانه آب سوی دویمی هست. حجتاش هم 800% فروخته می شود با نرخ 580,000 سامانی با سودا می شود. گرد حولین محکم می باشد. خانه ریمونت نوی زمانوی دارد. خریدار انیق باشد رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید با شما انشالله ارزان میکنند. در رقمشان واتساپ هستک.